السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare kwasoreje intumwa n'abahanuzi nabiyina Mustafa Muhammad we nabiwe n'abasangirangendo be abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kudushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Abayisilamu kazi bavandimwe inshuti zanjye, ngira mbibutse ko turi mu minsi 10 y'ukwezi kwa Ramadan, minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Mu by'ukuri ni ukwezi kwiza, ni n'iminsi myiza, ariko ya minsi ibonekamo umunsi uruta iyindi minsi, Laylatul Qadr. Mu by'ukuri Qur'an iravuga ngo Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Mu by'ukuri ukwezi kwa Ramadan niko kwezi kubonekamo ijoro riruta yandi, ukwezi kwa Laylatul Qadr. Rero muri iyi minsi 9 tugomba gushakamo ijoro rya Laylatul Qadr. Laylatul Qadr mbibutse ko ari umunsi uboneka mu ijoro ry'igihagwe cy'ukwezi kwa Ramadan. Ubwo rero bavandimwe mugerageze, natwe tugerageze, twese tugerageze kuba twashakisha iri joro, kubera ko ari ijoro turonkamo ibyiza byinshi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.